Tryeza e pashkeve është tepër e shtrenjtë për qytetarët. Ata thonë se çmimet janë rritur para festës, ankohen se sofra modeste e pashkeve po bëhet tashmë luks për shumë familje. Ta reagojnë se është bërë traditë që te ne të rriten çmimet çdo vit para festave. Традицијата е да се високи цените, господи. Се гледа по народот дека нема раздвиженост. Ова е више мртва работа. И да сакаш да ја почитуваш традицијата, не можеш. 680 денара кило јагнешко, а 250 денара е откупна цена. И математиката вика пола на пола иде јагнето. Од 250 до 500, а до 680 чивеќарот. Крставица и патлижани, све е увозно. Нема ништо наши. За жал. Ја во село живеам, не чуват ни кокошка, ни коза, ни магари, ни кој, ништо. Има поскапување. Ова е пример, пошто ја често купувам јајца, кои биле 210 табла, сега се 230 денари. Печурките кои биле 200 денари, 220, сега се 250. Компирот кој бил 50 денари, сега е 70. Све е живо покачено. Нема намалено. Па има. Колкава? Па доста покачување има. За мене не е. Зашто ова од семче да го изведе до сега, колку е тоа? Плюс има загревање преку зимата. Албанците за секој празник цените ги намалуваат. Нашите ги креваат цените у воздух дати. Че у безсвест цените се да. Јаболките од 40 денари, рипна на 60 денари, краставиците 80 денари, доматите може да се сретнат по цена и до 200 денари. Televizioni 21 vizitoi disa markete dhe tregje, kështu që një paket me vezë në market mund të gjendet me çmim prej 170 deri në 200 denar, por në tregje është nga 230 deri në 300 denar. Mishi i viçit në përmishtore arrin çmim edhe deri në 680 denar. 1 kilogram tranguj është nga 80 deri në 140 denar, ndërsa domatet nga 100 deri në 140 denar. Qytetarët thonë se tradita patjetër të respektohet, por ndoshta Tryeza do të jetë më zbrazët se vitin e kaluar. Со овие примања тешко сите да можат да се дозволат, бидејќи во секој случај за едно четличено семејство многу повеќе треба пари, треба за Великден, со едни скромни примања. Иначе има многу што се дозволуваат и на турнеја додат. Можам ја да си ја дозволам дека сум сам и имам убава пензија. А овие што се поише члени, мислам тешко. Споредно е колку е можно. Јагнешко? Има. Со овие примања традиционално не може да се. Затоа што цените, ви кажав, цените се во воздух. Кај може просечно семејство тоа да го издржи? Само за леп и за млеко и за вода, за ништо друго. Pikërisht për të penguar shrentimin e produkteve bazike ushqimore para festës, qeveria solli vendim për kufizimin e bruto marzhit të fitimit të produkteve elementare ushqimore. Vendimet ishin me qëllim që të mbrohen qytetarët nga çmimet e larta pikërisht në periudhën e Ramazanit dhe festës së Pashkëve. Masa për marzhet dhe çmimet e ngrira përfundojnë në fund të këtij muaji. Autoritetet thonë se do të ndjekin gjendjen me çmimet dhe nëse ka nevojë do të sillen masa të reja.